Namar baklem ptei kitiar China syakem suk u presiden ke Venezuela. Ko blai shibone bikin subscribers baru ki baju sotra pun page video sakini ke channel Storyteller London. Ngi juyo snow tang baong ba kidnap ule no yo hespa. Kidnap ugang yo aktor. Kidnap ki kai klau ya ki kai sor. Henry ka jingjia kidnap ka ba kamplatam ya ka ba bompat jios ngo. Bompat ju bena bat bompat ju i menu kata kadai. Ka jing kidnap u presiden yo presiden. Kata kadai ka jing kidnap sendan do presiden jong kari Amerika. Yo presiden jong kari Venezuela. Kari Amerika kalamaham daki po sin. Bad daki bun snam. Yo presiden jong kari Venezuela. Halor ka jing kayi. Bad jing supply drug siya ka pertay barokoy. Kamtame hari Amerika. Kabala penlong ya ka jing jat. Jong kilong ying long sem haka kerteng jong drugs. Henry halor kini ki jing maham. Ki jeng berngem jong kari Amerika. Kari Venezuela kam syam lapen sengap. Bat kalenda kebaong bakari Venezuela. Kam syam ladai kari. Kaba pensapriang lani kayi drugs. Kum tau Donald Trump mula bitar lep haga jing yadai bat kani. Namar kat kum ki jing sya. Bat ki proof kadai daki ton bat daki spaton. Kari Venezuela ka supply ya ki drugs. Syakaleng kiri ke pertai. Kamtame hari Amerika. Hari Amerika kala bom ya ki pautli ki jahat ki drugs. Hakini ki benai ber kita yo baladap. Kat nang bom kata nang pensrai. Kat nang kwiteng kata nang penskun lep bitar Donald Trump. Bom sengit dan badum badam batlum batlam batlap. Teraj. Kem sendan, yo presiden jong kari Venezuela bat ras sendan syari Amerika. Bat omde tang yo presiden Henry bat ya kalok ru. Haha, imat Donald Trump wong ladara tang yo presiden un sekenja. Henry kabala penlengo ngan ya kiri ke pertai paro. Ya piki no sengap bat wat ya ngau bakren kadai. Hamba kari Venezuela kadon ki tiar thama, kadon ki jet thama. Kadon ki air defense system. Kadon ki tup kiman. Kadon bat suloi bat suloi rit. Kat hadu baki sipai Amerika ki larung sendon haying jong presiden ki sipai Venezuela klem bena. Katup klem ptei sidhamru. Kasuloi klem ptei wat siptok. Kisipai Venezuela ki benatat onda lapen mi kubur ke Amerika. Bayau Presiden Nicolas Maduro jongkeri Venezuela. La tepetok hapok keri Amerika. Threat kendit kisipai. Ngan lengok kipat ba. Kani kadairu sibenta kum keri Amerika kapen pau syaka pertai ya ka jingkot bor jongka. Kat hadu bala rabat la song sendon yo presiden berah la chnong. Henry kata kari la ni kita kisipai ki ba ap saudong kat yo presiden kim benaye. Imat de hang niru bangin senang pentikna pensasyu bakari Amerika kadai kari ka ba klan bor tam ka pertai. Kad ba kinong sensya jong kiri keleng saudong ka pertai kentop ya kiri umadan kum mangakum mapi. Kia penpau ialah kajong jing snei ya Maduro. Aku Maduro bepli presiden jong ke Venezuela. Ulapoi bam jadai syari Amerika. Henry hakinong Venezuela pat kamde kumta. Haying kia ot siar kia bam kawai. Hasurok kia mi kia perta kia syalai. Kira ya ki plakat. Kia ro ya Donald Trump. Ya kumutuk suj. Day ban kem. Day tang ban kem. Day ban
pat hadu banda liat. Dakila kinong Venezuela kila patch nong lane buhay nong no syakiwe pat kiri. Daitang namar kajing sanyon ha kajing sunsyar don bor. Kumta pet hakani ke video. Kitu kibala pet no nari Venezuela syakwe pat kiri kia mi hasrok. Kia tem jing tem kia ruai kia syat kia kemen. Kum juru kibadon hapok kari Venezuela. Kipen pau ia ke jingkemen bat ki ongor tat betle Donald Trump. Ula ban kem yu presiden jungi. Mendangi kermen hau Donald Trump bat kerui Amerika. Ban pen kela ia ke jinglong jingman jong kerui Venezuela. Sengap kumnukin nong Venezuela ki yaro yau Donald Trump halor ke jingkem yau Maduro. Está eufórica la gente aquí, todo feliz, feliz por ellos, porque ellos los que sufren aquí en este país que ha sido tan... que tenemos un país libre. ¡Este gobierno ya! Verdadero y dieron las declaraciones oficiales, pero es el paso. As a Venezuelan, we are very, very much thankful to President Trump for this commitment to eliminate Maduro from that has been kidnapping the whole society, our whole economy, who has been destroyed, the country completely looted. Kipen pau ya ke jingkemen bat ki ai ke jing yero ke bakrau yo Donald Trump. Batang u Donald Trump u balak ban pen kelai ya kari Venezuela. Namar ke jing sensyar don bor jong Maduro. Ka jing keni jubor jong u ya ka hok jong paiba. Hang tu teme ong kinang Venezuela. Henry kum kani ka kam di kasian ka panengkong ya karui Amerika. Hakas nem syajar kendai spa san pulai lale ya ka Iran. Hakas nem syajar kendai spa san pusau ya ka Guatemala. Hakas nem syajar kendai spa anrupue ya ka Cuba. Hakas nam syajar kendai spa anriu pulai ke Vietnam. Hakas nam syajar kendai spa anriu pulai ya ke Iraq. Hakas nam syajar kendai spa anriu pulai ya ke Chile. Hakas nam syajar kendai spa prapo ya ke Afghanistan. Hakas nam arhajar lai biang ya ke Iraq. Syukain lada lek kiwe kiri kumni kumbalik Korea Amerika. Mtip ayu kanja. Halor ka jingkren penrem jong kari Colombia, Cuba, Mexico bat Greenland yau Donald Trump. Ubah Trump jai ujubab kumni. Sengap jar yo pin kelalong ke next target. Hadirin jong ka jingkem bat kidnap jong kisipai Amerika hapok ka jing yalam jong Presiden Kori. Donald Trump yo Maduro Presiden jong kari Venezuela. Kiba buon kiri ke partai kamtame kiri kiba kamsngau sarong kamsngau start kamsngau klan kum ke China. North Korea bat kiwe kila pen iya kajing kiu sau ki kmat jong kajing bitar. Da kajing kerdem kejat siliang hamadan dum bat kengertat. Trom kai kani melale. Mela pen kenya ka international law. Kumno menut ban kidnap yo Maduro. Medai ban pelat no sisndan you. Lam kum tangin ya teli baro kiri ke partai. Bat ngin sengit ya kari Amerika jome. Ubah trompat jai usyong tenrong kejat. Bat penki kejat kemi siliang wit kabamut. Umpat tiaw ye ya kajik joki kena. Menin kesengipat u Donald Trump ulatung presiden sipor. Ya kari Venezuela, daka Delcy Rodríguez, Maria Shimti ya kasuki kumka presiden. Kala pen benaya ladi deka boong, mendang along ka klido jong kari Venezuela. Klem kanu ka jing kontrol banabari, klem kanu ka jing syapnya haki banabar.
kabar kadai ka jonga. Bad ya kenu gerai persya ya keri Amerika omla kiri ki banabar. Ban wantu kelar ya keni nomor keni. Kadai kakam jong keri Venezuela kumta kabor baro kasyonganga. Sabai kajing penijing pitar bat kajing berngam yertma ya keri Amerika. Haka klik jong bahe Trump kuit. Kitiar thma bakari Venezuela kapanan kam kidei. Kitiar thma bathit na Russia. Bat ki bathit na China. Kipanan kam ye kita ki radar system JY-27A. Ka bathit na China. Ka China ka ong bakini kidei. Ki radar ki baklan ba. Baluat ye kita ki jet thma ki baklan bortam jung ka pertai F-35 jong Korea Amerika. Kini ki radar kidang lakban blok betskak. Badhau benai September mentaus nem hadin. Balayos nge wong kejing her jong ki jet ma Korea Amerika. Maduro ulap hak ban penyeng. Nyau teli saudong ya keri Venezuela. Ban pen blok ya ki jet ma jong Korea Amerika. Hadin balada penyeng bat pendat je kita kira ada defense minister jong ke Venezuela ulaya ro ada ke bohong ki syirkai sisa bos kini kira ada batit na China kila pen blok sisa skak ya ki F-35 jong Korea Amerika tangba kai ke balajia haka laitrik jong benai Januari mtaunai ki export kiong bagi F-35 jet jong Korea Amerika. Kila hak sendan ye kita kira kat hadu bakim trekam yesu lasu yang setang kesenrong. Ban laong ruban nalor ki JY-27A radar. Ka Venezuela ka pendan kamru. Ya ki radar JBL-1. Kani ru kadai kemar China hi berlaong bakani ka radar. Naga benta ban detect ban blok ya ki fighter jet. Tang bakini rukum juhi la syahak lut. Haki teknologi jong Korea Amerika. Nalor kata ka Venezuela ka penan kamru ya kita ki misail HQ-9 bat HQ-12. Kini ru kidai ki mar China hi naga benta ban siat ya ki roket bat kumjuru ban siat kawang ya ki jet ma. Kini ruki klemptai ngasupan kan mau ya pihang ni baka Pakistan ru ka pendenkam ya kini ki mar China HQ-9 but HQ-12 haka ba pendenkam ban siat ya ki sipai India haka sindur operation Henry Kijo kini ki missile China ki klemptai kumba ong mangikin nong west upteare utat kercu kumta kajing syakem jong Maduro. Kasyu long tik tang kumbalik siyaw. Korea Amerika kapenan kam hadu sispasan pau teliki jet ma ketikpor. Bat kambun ki yaj hatte biane. Henry pech hang ni pinyui. Om syam layui kanu kajing yale persya. Lani kajing siat persya ya kita ki jet ma. Lani ki airplane tma. Jong Korea Amerika. Bat ketika sun bat kasahit kakenja jar klem yui kanu kajing meding klem yui kanu kajing petai klem yui kanu kajing siat kabamut kinu ru kitiar China tiki ba flop sudah namar bawat kita kitiar baka China ki kam bakilong ki ba syirkai Henry ki klem syam laptai kaken hun sipai Amerika kabalik kem yu Maduro latip kum ka Delta Force. Namar bom syam ladan kenu kajing yale persya. Ki sipai Amerika kilayok ban hiar kandau lengba. Kata ka helikopter MH-60 hatenu miyeng. Bajai layok kidnap yu presiden ka Venezuela. Rengkat bat ka tengah. Siapa tok Ria Amerika. Next, ladap stonat ke channel juga saya tu lagi perlok jompi ladap stonat saya tu na story to London.